लानानै सान्थि मोनजाबाय बहुद दारायफ्लानानै दा जेननानै सिरि थाबाय बेहा हारा उख्रुबनानै जालांबाय। साबधान जा नोंथाङा बुजिखाबाय जानो हागौ। साबधान जा साबधान जा नङाबा जेलनि आलासि जानो हागौ, जोबथेसालिनि आलासि जानो हागौ। साबधान जा। सहायनो हायै जाथाय जालांबाय। बे जाथायनि थाखाय दिनै मोननैबो हारिनि रायजोआ खस्थ' जानांदों, बेखौ बयबो नुदों। आरो समाजाव, गामियाव, रायजोआव बिब्दि गाज्रि मानसि थानायनि थाखायनो बेबायदि घटनाफोरा जानो मोनो। दिनै बेबायदि साफा सानै गाज्रि मानसिनि थाखायनो दिनै निर्दुखी आलाय सिलाय मोजां मानसिफ्रासो दिनै खस्थ' जानो गोनां जादों। आरो बे खस्थ'नि थाखाय दिनै बयबो जाथि जनगोष्ठिया दिनै सिन्था खालामनो गोनां जादों। आरो बेखौनो लानानै दिनै जों नायदिंनो फैदों। गोबां उन्दै उन्दै गथ'फोरा दिनै आलाय सिलाय गाननाय गैया, जोमनाय गैया, बिदि जानो गोनां जादों। बेबायदि घटनाफ्रा सम सम माब्लाबा जोंनि गेजेराव जाबाय थायो। दा बिनिखायनो खावलायहरनो सानदों जोंनि हारिनि गेजेरावबो, बयबो गुबुन हारिनि गेजेरावबो बुंनो सानदों जे समाजाव बेबायदि गाज्रि इन्टेनसन बा थुंज्लायग्रा गैया नङा, जोंनियावबो थागोन, गुबुन समाजावबो थागोन, गुबुन हारियावबो थागोन। साबधान जा नोंथाङा बुजिखाबाय जानो हागौ। साबधान जा साबधान जा नङाबा जेलनि आलासि जानो हागौ, जोबथेसालिनि आलासि जानो हागौ। साबधान जा। बेनिखायनो बेबायदि घटनाफोरा जेन जोंनि गेजेराव जाया, बेखौ जों खावलायगोन। आरो सरकारा दिनै बिथांमोनखौ नायगोन, रैखाथि होगोन। आरो सम सम बेबायदि जाफ्लेबाय थानाय जाथायफोरा जेन जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालाङो, बिनि थाखाय सरकारा जेन नोजोर होयो, जों बेखौ खावलायगोन। আজি এইটোৱে কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, এটা সমাজত, ৰাইজত বা গাঁৱত এই বেয়া মানুহবিলাকৰ কাৰণে এনেকুৱা ভাবিব নোৱাৰা ঘটনাবিলাক আমাৰ মাজত হৈ যায়। এই কেইজনমান বেয়া মানুহবিলাকৰ কাৰণে গোটেই সমাজ আৰু ৰাইজে এতিয়া দুখ কৰিব লগা হৈছে। সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এতিয়া দুখ কৰিব লগা হৈছে। কাপোৰ নাই, থাকিবলৈ শুবলৈ জাগা নাই। কি কাৰণে হৈছে এইবিলাক? বেয়া মানুহৰ কাৰণে হৈছে। এতিয়া বেয়া মানুহৰ কাৰণে হৈছে, এতিয়া ভাল মানুহবিলাকে কষ্ট পাইছে। সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক দুখ পাইছে, কষ্ট পাইছে, খাবলৈ পোৱা নাই, শুবলৈ পোৱা নাই, বিছনা নাই, কাপোৰ নাই। এইবোৰ ঘটনা এই বেয়া মানুহবিলাকৰ কাৰণে, এইটো সমাজত থাকে। তাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ, এনেকুৱা আজিও আছে ইণ্টেনশ্যন, বেয়া ইণ্টেনশ্যন, বেয়া কথা, মানে উচতনিমূলক কোৱা কথা মানুহবিলাক আমাৰ মাজত আছে। এইবোৰ কথাৰ কোৱা মানুহবিলাকৰ মাজত আমি ভাল কথাটো আনিব লাগিব। আৰু এই সেনেকুৱা মানুহবিলাক আমি ধৰিব লাগে, ক'ব লাগে আৰু আলোচনা কৰিব লাগে, মানে কাউন্সেলিং কৰিব লাগে যে কিবা এটা কাৰণত ভুল হৈছে, বেয়া কাম কৰিছে, অলপ চলপ ৰাইজৰ মাজত কিবা পানিছমেণ্ট দিয়াটো আমি ক'ব নাযাওঁ। কিন্তু জীৱন হত্যা কৰি মানুহক এতিয়া মাৰ্ডাৰ কৰিছে, ডাঙৰ ঘটনাটো হ'বই। তাৰ কাৰণে এইবোৰ ঘটনা যেন আমাৰ মাজত আৰু পুনৰ যেন নহয়, আপোনালোকে যেন চিন্তা কৰিব। আৰু এই কথাক আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে এনেকুৱা বেয়া মানুহ নজৰ দিয়া, বেয়া কথা কোৱা, মানে উচতনিমূলক কথা কোৱা এই ব্যক্তিৰ পৰা আপোনালোকে যেন সাৱধান হওক, মই সেইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ।